Čekaj, stani, nisi dobila dozvolu. Ma ti ja dam, pa nisam ja na aerodromu da mi daješ dozvolu za pilota. Bog te pomozi da ne padnemo. Zašto bi pao? Zato što mi je teško ovo, nekako sve mi se klima. Jutro je bilo svježe, ali sunčano, savršeno za još jednu biciklističku vožnju. Hej, Maro, evo ga, na, šta radi. Zatvorimo. Tako, sad će biti zatvoren. Pa ti divljaj. Ak se smiriš, ja ću ti otvoriti. Si ga zatvorila? Nek šta. Pa vidio je psa i krenuo je odmah se bacati. Hej, Maro. Legi si i uživaj tu sad. Aha. Tako, tu nemaš Čim je vidio pobjeći. psa, krenuo je gore. Tu samo malo tak, s jedne i s druge da može glavu van gurnuti. Kujiš, samo Kad mu se toliko smiri. otvori. Pa bilo je malo, pa je krenuo skakati. No dobro je, košar, evo je genijalno. Spremili smo bicikle, a Maru smo ubacili u njegovu novu košaru, obješenu na governal, tako da kroz mrežicu ispred ima pogled na put kojim smo krenuli. Ne baš naročito miran, izgledalo je kao da broji kilometre do prve pauze. Kako ovo miriši po medu, A, a to je ono što pčele uzimaju, zato i miriši med, tako. repice, ali šta? Totalno ko da sam med otvorio. Jel da? Da. Ako tu lijevo skrenemo, Pa možemo. baš miriši. Nikad nisam osjetila miris. Maro, di si? Isto se nisam nikad ovo ovako Ni ja, sjetio. nikad nisam osjetila miris Takav toga. intenzivan miris tih cvjetova, to je strašno. Mislim, nije strašno, prekrasno. Pazi da auto. Krenuli smo polako, bez žurbe. Biciklističke staze oko Hugelsheima protežu se na sve strane. Svaki put, kad krenemo, biramo drugi smjer. Toliko ih ima da možemo voziti danima i svaki put vidjeti nešto novo. Danas smo izabrali put koji prolazi između šparoginih polja i mirnih voćnjaka. Mari nije promaklo da smo prošli pored jedne drvene kućice s natpisom Šparoge. Podignuo bi samo glavu i njuškao kroz mrežicu. Pratio gdje ćemo stati. Svako toliko bismo mu obećali još malo, pa pauza.
jako viri ko miš. Ali ovog je odmah skuže i... Jel je? Aha. Evo šparoge ovdje. Ispod najlona. Ne znam, ali ih već beru ili će tek sad. I onda kad izraste samo počnu štrčat gore. Pa ja slučajno naočale isto. Sad sam se sjetio, to sam uzeo radi mušica. Pa ja radi tog i imam. Vožnja ovdje nikada nije monotona. Staze vijugaju kroz sela, preko polja, kroz male šumarke. Jedan trenutak si među šparogama, a već drugi pored nekog kanala s patkama. Ljude koje putem sretnemo, pozdravljaju nas, ponekad bi se i nasmiješili, a pogotovo kad vide Maru kako ozbiljno motri sve oko sebe iz svoje košare. Idemo desno. Ti si vođa puta. Da, mi smo tamo otišli po nasipu na ovu stranu. Trebamo tamo kroz šumu, onda tam ne pušimo. Mara se smirio. Kud sad? Desno opet. Da. Tu preko, a? Da. Damira, vi tu desno drva. To je vjerojatno tu za prodaju. Da. Pa to treba doći tu pitat. Pa evo sad smo vidjeli di je, da. Eno neka žena je tam, baba. Pa tu je i ovaj što prodaje piliće. One što piliće prodaje pred dućanom. One kamiončić vidio sam. Da, i on sjedi unutra. Ozbiljno. Pričaš tamo napred u vjetar, ja to ne čujem. Išli smo tu. Lab. To ćemo iza sad gore. Ja neko je pitao kak idu ubrdo, idu super, znači glumiš da tjeraš, staviš na 3 snagu i onda malo grbovo. Ja sam baš pogodio. Korijenje je diglo cestu. Tu
tu smo s biciklima išli i jedva istjerali običnima. Jednom jesmo. To na 3. Na 2. Sad je na 1. Ruka mi je opet utrnula. Možda sad moramo tu lijevo ako ima putić. Jer tam ćemo morat Tam preteći. moramo u selo, tam ćemo doći kod Dedeke, a ovdje lijevo možemo doći do ove ceste zatvorene. Pa idemo lijevo. Da. Evo i tu ima staza dole neka. Idemo tamo. Kojom ćemo Možemo stranu? dolje, pa idemo tom. Ovom tu, ajde. Digao sam si sjedalo koliko mi je lakše odmah. Je, klupa je. Eto, tu ćemo ga pustiti da se strči. Sigurno dođu mokar nazad. Eko je ušao neki dan u vodu i plivo. Sad oni istražili. Da. Ali dobro, ne ode predaleko. Ne, pa neće od nas daleko. Uvijek pogleda malo gdje Da. smo. Je to lijepo, a? Da koliko je ljepše kad imaš tak živinče, Pa je. neko sasa predobar. I onda nam je bilo lijepo, ali sad nam je još ljepše s njim. Dosta je velika ta torba, taman za njega. Da. Fino stane, u nju ima mrežicu kroz nju gleda, zatvori se gore i doviđenja. Kad neće, Pa bolje, kuš... Joj, ide pas. Pripremi se, molim te, ga vidi, molim te. Otiće za njim, ja znam, nisi nikad šetao, ne znaš šta je. Sam da ga ne vidi.
Maro, šta se uplašio? Dođi. Sam te prestrašio. Ha? Jesam te prestrašio. Dobro. Nek prođe još. Da. Pa nisam te htio uplašiti. Znaš kako sam ga uplašio? Ne. Ja sam ga uplašio. Došao si s leđa, ili? Da, htio sam doći k njemu da ga primim, a on me spazio je, neš čuo i onda se uplašio. Čekaj, ti složim to. Opa, stani malo, pa kud si krenuo? Ha? Kud si krenuo? Di su? A, preko. Ne znam kud će. Nakon skoro sat vremena zaustavili smo se pored klupe uz potok. Maro je odmah bio spreman. Čim smo otvorili košaru, iskočio je van i počeo njuškati sve oko sebe, sav uzbuđen. Njegova mala pauza bila je jednako važna kao i naša. Mi je dobro kad je Mate sliko eko, kad je konja vidio, kad je gledao u konja. On je bilo jasno. Ovo je režu na konju. Može. Gdje si maleni? Ha? Gdje si bio? Pas lijepi? Žedan si sigurno. Daj da mu ove A daj mu šaku, nema mu šaku. Maro, Dođi pit vodice. Maro, dođi. Maro, drži ovo. Hoćeš malo vode? Gazde su bezobrazne. Počta je fina. Hajde pi. Ha? Kak je onaj dan. Kolu si okrenuo i izgrizo. Ajde dođi Maro, evo ti još vode. Ajde nemoj sad zaglega. Ne, sad je njemu fora tu spoda. Pa ušaci moji ti... Maro, gle. Nisi žedan. To je neki parkić dolje, vidi. Ja mislila kuća. Parkić ima, pa ja sam to vidio kad smo dolazili. Pa i ja sam mislila da je kuća. Ćemo se provesti da vidimo pa onda nazad. Pa ako hoćeš, ako te zanima šta ima, idemo. Pa ajde, provezemo se i... Struja se ugasi, moraš upaliti ponovno. A znam samo. Nisam znao da se to dogodi, sad vidim. Fora. Pa to su one kuće za roštiljanje izgleda, ha? Misliš? Pa mislim. Polsan štek, Jer balo. 1900. Pa ne znam, čudno, nema tu baš ništa. Pa nije niš kuća, baraka neka. Ja mislim da je to nešto ovako. Hoću se ja uspjet okrenut. Koliko ti treba prostora? Treba mi. Flahe. Nešto je. Mogli smo ga tu pjesak pustiti. Idemo u šumu. A usamak ne upanemo u blatu. Nećemo. Joj, tu smo se vozili. Šta se? Lani, jel se sjećaš? I onda smo dole negdje izašli. Bio se neće da smo se tu vozili. Skrenuli smo. Ja se sjećam. Smiješ i kroz vodu, imamo blatobrane. Ljepota ovog kraja je što, bez obzira koji smjer izabrali, vodi nas na neko zanimljivo mjesto. Staze su toliko umrežene da ti daju osjećaj da možeš voziti zauvijek, pa da nikada ne prođeš istim putem.
I ne samo da možemo voziti uz osjećaj da nikada nećemo proći istim putem. Vožnja na biciklu je drugačija nego automobilom. Vidiš i neke stvari koje ne bi vidio iz auta. Možda i neke korisne stvari, kao što su i drva za ogrjev koje smo vidjeli vozeći se tim putem. Možda baš tamo kupimo drva za sljedeću sezonu grijanja. Na kraju vožnje uz umorne noge svi smo bili zadovoljni. Maro se sklupčao u svojoj košari, sretan i umoran. A mi smo znali, već sutra krećemo opet, nekom novom stazom kojom još nismo prošli. Pa neka, stignemo mi do kuće prije, nek šta nas stigne.